Basotho ba heso ke a le dumedisa ka lebitso ke Tshepo Ntaopane ke bua mona ke le moemedi wa Vodacom Lesotho Foundation. Ha ile mona re kena matsatsing a 16 a ho nena tlhekefetso kgahlanong le basadi le bana. Re na le molaetsa o mokgutshwanyane o re lakatsang ho fetisetsa ho lona le setjhaba sa bona. Molaetsa wa rona jwale ka ha moho wa selemo sena e le hore ha re kopaneng ho nena tlhekefetso ya basadi le bana ko latelang. Re le foundation ya Vodacom Lesotho ehlile re lomahantse meno ho bona hore re lwantshana le tlhekefetso kgahlano le basadi le bana. Sena re se etsa ka ho sebetsa le mmuso, re sebetsa le mekgatlo e ikemetseng, re sebetsa le bohle bana le ko ba bohadi. Re bile re tsetela tjhelete ho bontsha hore ehlile ha se ka dipuo fela re ikemiseditse ho lwantsha tlhekefetso kgahlano le basadi le bana. Mme re sentse re tswela pele ho ipiletsa hore ha re tshwaraneng ka matsoho ho hlompha, ho sireletsa le ho matlafatsa bana ba banana le basadi e le hore qetellong ya letsatsi re hloleng kgodimodimo ena ya tlhekefetso ya kgahlano le basadi le bana.